खुरमजरी ISTV की पाव मियंग ताबीरी बसिंबो तराम नौचरी हौजिक पाव संदोंग पिजरी नागालैंड के चीफ मिनिस्टर TR जेलेंग नंगरांग मणिपुर दा लाकलगा लमदम असिगी खुंदामिनरी बसिंग मरक्ता नुंसिनदनबा वाफम के फोंदोकलंबा वाफमसिंग अदु मंगफाव नररोइदबा मंगलानी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना हाइक्रे ngasi Department of Rural Development and Panchayati Raj na sinduna Borompat laiba SIRD complex ta pangtokpa MGNREGA mela hongdokpagi thoramda wafamasi mahakna phongdokhibani mana makha taraduna Manipur asi han India ki sharuk ama oina lairamba nate maning makha tamna lairamba laibak amani Nagaland haiba state asidi Assam daki lauthoklaga state ama oina Bharat ki ahanba Prime Minister Jawaharlal Nehru na sembirambani हारिबा वाफम असी नागालैंड की चीफ मिनिस्टर TR जेलेंग ना खंगलमलोय नागालैंड की चीफ मिनिस्टर असीदी ऑर्गेनाइजेशन खरा की मखादा शासन तौबा सरकारनी असीगुंबा मसाना मसा फावबा मसक खंगजदबा मियोय अमना फोंदोक लमलिबा वाफम असी कैदोंगैदसु मंगफावनबा ngamloi हाइके हिस्ट्री गा हांगतोक्तना खोदोक्तना खंगनिब्रा खंगदब्रा मिस्टर TR जेलेंग you should have to be understand you should have to be read the entire history of this country, entire history of this northeastern region. Manipur has never part of either entire country, India or even Assam. Manipur se India da merged over 1949. India na ningkha tamgraba matung sahi 1949 bhauba Manipur sidi ningthauna sason tauba ningkha tamba independent country ama oirambi haibase masi itihas na sakhi neba and particularly Manipur ma khangadaba neba adu swaida laaga mana anti nation oiba mai ju paroi doba success oroi doba harau na bana magi sarkar do back torga nang kayang kuina sarkar laininga di sida lau si harau na nung sida na sana na chinana laiminari ba Manipur da laiminari ba sinau singse masida singshep thajalaga kanana ba Manipur se da misunderstanding create taunana ba haidra mana la abasi la amaga mana ngangi wa se ai mangoda I feel pity for him moi gi lam akoi even a single inch maybe Myanmar gi khangde or natraga Nagaland gi khangde or natraga Assam gi khangde akoi pamsu pamjade akoi Manipur dagiso asa tawirunu Laibak thugainaba wangang liba Nagaland ki chief minister Jeleng da state sarkar na criminal case lokatadabani South Nagaland sembagamari lainana pangthokpa mifamda athingba pidana state guest oina lauthokpa si Manipur thugaibada ayaba pibaga chapmane haina BJP gi senior leader o joininga si party sigi office ta pangthokpa pawmisinga unabada phongdokre Paugi mifamatuda General Secretary Administration TS Biswajit N Birend N Mangi amadi Professor Tikendra Susaryaki Ozoi na makatan haikibada Sadehus ki Yaipong Pauda Pangthokpa South Nagaland gi Naga Village Authority gi ahanba conference ta Nagaland gi Chief Minister TR Jeleng na Susaryaki basi Manipur thugai na ba Naga khujok khara gi agenda makhal amani Cultural amadi development ki oiba wafamda laklamba tarabadi taramna oklam gadabani Kanglo masel ki marakta nungsinada na ba madising chep thadana aikoi masel ki marakta yengsina na ba achauba maram ama ohenba asi BJP na yaningde mifam aduna Manipur miyam ki thamoida nungaitaba wafam kaya warip oina lawki basi laibaksibani Nagaland da chatlaga lamdam asiki mi oina wangang ruba matamda thagalakani haiba thajade Laibak kaiba yaba wangang bamisak amabu state sarkarna guest oina lauthokpa amade tuminna yengduna laithokpa si angak papoi State asida lairiba Congress Party ki manungda lairiba luchingba khara yaubagi chingnaba laitaba nate Bharat ki oina lairiba luchingba kaya Bharat ki logi mathakta laiba yade laisu laite luchingba amana laibak kainaba maramda wangang basi logi batungina action lokatpa yai Nagaland ki Chief Minister ki wafam asi state sarkar na mahaki mathakta criminal case lokatpam thui haiki akoi state case ka loktokna di manungda Nagalim semgani haiba kanda tuminna yengdana akoigi leithuiba akoigi government aduga hojik thau puriba government asigi luchingba oiriba mayamda akoi BJP ki gaung anga ko phawe madu togum thoktabani masi moida guest of honor kariya ba state guest ka ji law thoktana
अखोगी मणिपुर थुगाइब लाखो कामुदो लई फम फोक्तबने मदुगिदमक्ता अखोई हजि लईब गवर्नमेंट जिगी सोनजबा हाइगदरा हई सिंगदबा हाइगदरा मदु सावगदा खंगे सोनबा मदु गवर्नमेंट जिगी सोनजबा अमसुंग हई सिंगदबा ओइरगदि अमरुमदबा फै अरु करिगुम कांदा गवर्नमेंट द यावरिबदा सिंगनिंगाई ओइबा मी यावरि हजि कांग्रेस की गवर्नमेंट सिदैदा मणिपुर थुगाइनिंग मीगा यावदना मणिपुर थुगाइनबगी अदुगुमगी पोरमगा सिन्ना तोरमगदि ओंतोना लाइबक्तिबा ओयना पावे पावी मिफमतुदा सौयाखिबा टीएस विश्वजितना बीजेपी ना एनपीएफ का चटमिनबगी वाफम लेते चचु चटमिनरोय ममांगदा मणिपुर थुगाइबा पांबा मियोय खरा मणिपुरदा चंगलकनबा होनबदा अयाबा पीखिद्रगा हंदकना स्टेट सरकारना स्टेट गेस्ट ओइना लाउथोक्तुना तराम ओकपसी अंगकपा पोइ हाइरि ngarang mifam adugi matungda thorokba apafattagi daita pumba hauzik paliba sarkar asna pugadabani north east ke apunba political group ama leirabasu center da coalition leirabasu manipur dadi bjp ka npf ka punbagi wafam leite phongtoki bodabu npf ka bjp ka any lambi amada chaminabagi akoi leite aduga leisu leiroi habisi akoi bjp oiba wafam Hangang Kendra ki MLA Oyamba N Birena Laiba ki integrity ki wafam lakpada yana bachat payaroi Chindana Manipur kai bayaroi haiba nakal amaromdana Manipur kai na basinba thawong asi yaba ngamloi nakai singba phirep ama leiba changi party asigi luchingba Ram Madhav na pikhiba warol adu chief minister na phawba pikhiba leitre Manipur ki lam inchi ama phawba sok payaroi haina pikhiba statement adu aran banate State integrity da BJP na stand tawi Jati ama ki mayokta party asna lepalite invitation card ta South Nagaland haina thaba mifam amagi wangang balakhiba luchingba amabu state guest matau karam na lauthokriban haibasi angakpa poi haike we are not against the Nagas, we are not against anybody, but ekhoina against the jurisdiction you know hairkanda sumai to gana Nagalim haiba batun si the yauna kamai to gana state government state guest lock to you know masida kay unwanted incident hol on koki ki area dani to rido surveillance ki area dani koki ka naga yana dabam tholo natraga maitei ga tholo natraga nepali ga tholo full take the responsibility madu ki daita to kana poni ona sumba yamna irresponsible base to honjaning de chief minister ma Nagaland gi oiro Assam gi oiro Mizoram gi oiro Manipur da lakpada all the time ekoi welcome to we cultural gi matang da development gi matang da festival gi matang da kut ki da wero lungai ni gi da wero anything anytime lakh da most welcome but this particular agenda masimadi BJP na adu ekoina sugya ya bunga moy ana government na masi masana khangna state government na sidna te fam yam legre lot ngasi elaborate to jero ge ana territorial integrity gi matang state integration akoi masen punno lemina gi matang da di yana yadana chatpase Manipur da awang bathaki mahi tampham sang ama oriba Manipur University da ming chanbada seat reservation ki wafam gi matang da che laribasi ngasi phawba waroisin purakpa ngamdri mahiroi kangbu amana makoina haiba wafam sing aduda ayaba pigadabani haina ban phawba chathari amaromdana atopa mahiroi kangbu amana makoina haiba wafam aduda Manipur University na ayaba pigadabani haina relay hunger strike yauna tongan ba khongjang kaya changsinduna lakri Jeraksida All India Students Federation Manipur State Council na Manipur University ki wathok loisilu subject khudingma ki seat hangat ahlu haiduna dabi tauri ming chanbagi reservation ki wathok asina university asida mahi tamba amade research ki thabak pumba pumthing thingkhre building sing mai chakpa yaukre wathok asi khudak tawaroisin puraknaba policy ama union government ki human resource department na putokadabani hairi problem asi solve taunaba seat masing hangat ahlu haina su dabi tauri numit mangani gi manungda waroisin puraktrabadi students federation asigi headquarter da khongjang chatharagani hairi MZNRA GMLA ngasi Porampata Labor State Institute of Rural Development ke complex Chief Minister Okram Ibobina hodokre Department of Rural Development and Panchayati Raj na Sindra Pantokhiba Thormajuda Rural Development and Panchayati Raj Minister Moirangthem Okendro Parliamentary Secretary Amin Shah District Singh Adaksha Singh amade District Council ki Chairman Singh na sargyaki
Chief Minister Okram Ibobina State Institute of Rural Development के office building amasu sangaki district pumnamakagi afaba panchayat ahum khangatuna mana piduna pungning thogarki Chief Minister na hakibada panchayat amade district council gi honorarium asi matamga chanaba mongda revise tawragani MGNREGSC mapung phana pangthokpada isa gi jaga singda water harvester sing taunanaba amade uwa thabarom da mai onsinjuna malem gi oina thengnariba global warming ase ngathoknaba honaminasi haiki mayamgi grievance memorandum sirida district planning tauba resident summit ama masida tauningba adudagi mayamgi honorarium se masitu sometimes way back to 2005 ta lep khiba mayamgi honorarium hai tare adu akoi state government gi side tagi angamba khara honorary oina honorarium oina akoi pijabani akoi khamjai hojiki laiba train posai tangbagi khopagi laiba mayam si singsi akoi yengaga akoi sungsoi soidana revise taunanaba Singi Autonomous District Council ki member sing Adaksha sing Pradhan sing member sing laiba mayam punamak sigi yengaga koi sungsoi soidana revise taunanaba koi taujage haidana mayam punamaki mafamda thamjari Minister Okendrona UPA gi sarkar gi achoba khudol MGNREGA gi makhada job card holder lakh manga henbada khudong chaba sing phangali scheme asi mapung phana makhatana pangthokna khonabada matam chana utilization certificate pikhatnaba mari leinaba pumnamakna honaminasi state asigi chingtam animakta lambi thongi phibam phagathanaba PMGSY gi makhada ministry dagi lupa crore lising aniga chamanga kaithoraklai masina hauzik khudong chadana leiriba lambi thongi phibam phagathan bangam lagani haiki namakse thabak on thorakpada manipuri ching amasung tamda leibiriba punnamakna mateng pangbiu hek PMGSY की थबक सुबदा कॉन्ट्रैक्टर फाबी गए इंजीनियर फाबी रे वर्कर फाबी रे हेसे तागी दब कुइरबनी दो हंदक मरक खर थोई दुसु लेबाग मियाम की मतेंगना प्रजा की मतेंगना मियाम की वकटना हाइबा इशू सिंग दुदा जिपुदे खोई शांति वेन चंगजली अदन मखा तारक पदसु मियाम की सोजोग पिबियु तौजरी बथबक सिंग से मणिपुर सरकार ना पैखचरी बथबक सिंग से लेबाग मियाम गिनी World Mental Health Month ngasi RIMS ke Psychiatry Department ta pangthokre Department of Psychiatry amasung College of Nursing anina punna sinduna pangthokpa thoramadada RIMS ki Psychiatry Department ki Head of Department Professor N Heramani Department asi ki Professor R.K. Lenin amadi College of Nursing RIMS ki Principal Professor H. Jamunana maruiba miyosing oina saruyaki Professor H. Jamunana mental health ki matang da miyam ga punna khagminaduna naraba miyoy amabu luna chana loinaduna nganna laing biba mathau tai haiki Professor R.K. Lenina wakal gi laina asina nare haibasi masama khangjadaba aduga mahak naknaba miyoy adu phawba khangbangamdaba kaya leire asigumba si khangdoknaba honabada awaba mane Professor N. Heramanina mental health ki problem horakpada ahanba khongthang oina thuna chection thorang lokat piba amade pungning wakal na naraba miyosingbu chapmanaba midyang thambiba tangai phadi haiki thoramasige sarukama oina College of Nursing gi mahairoi singna mental health first aid haiba play amasukhi Nagaland ki Chief Minister T.R. Jeleng laglaga Manipur ki territorial integrity da khud thingzinba wafam phongdok lamba MPP ne yaba ngamloi hari party asigi office ta pangthokpa pawgi mifam aduda Vice President Y. Bhim Priyo Kumar amadi M. Amutombi na chingba thaupuba singsu saruyaki Vice President Singh aduna Nagaland ki Chief Minister na Manipur da changlakpada state government khangde haibe yaroi Hiramasing matang da wafam amata fawba phongdoktaba si state government ka Nagaland government ka miyam khanghandana yanaba purakhrabra haiba chingnadaba ngamde Hiramasing matang da miyam khangna sengdokadabani haiki Senior Vice President O Jugindrana Nagaland ki Chief Minister ki khongchat ase party asna hakchin na condemn tawi Manipur ki integrity soglakpa wafam sing party asna thengnana ba sem sari mamang dagi su hiram asida party ki achetpa phirep lai haiki 1994 की अदुदा नागालैंड की opposition leader Bhamujona
प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन में पुथोगा नागालैंड की मणिपुर की नागा ताब लमखई नागालैंड पुनसिंगदबनी हाइबा मखोई नागालैंड असेंबली की अमतंगायरबा आई हाइबदी असेंबली दुदा ओपोजिशन अमसुंग रूलिंग अनिमंगना अमतो वारे अम लौगिबा मदुगी वाफम अदु येंगलकांदा अखोइना 1995 की इलेक्शन दा अखोई मणिपुर पार्टी ना मे पुदना भाव सैख्रबनी मदुदी मणिपुर सुखसो सोइदना टेरिटरी सिंगना कदोरे मरबदना प्रजा सिंगना मसिदा मिटना सिंगना अखोई संगेन मसुमी हाइबा वाफम नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर थुगाइना फोंदोकलिबा वाफम स्टेट अमदी सेंटर ना तुमिना लेथोफम थोकते हाइना सीनियर एडवोकेट खाइदे मनीना फोंदोखरे जयराब कोर्ट कॉम्प्लेक्स पांथोकपा पाउगी मिफम अमदा मणिपुर की मनुंगी ओइबा वाफमदा खुद थिंजिनबगी थवोंग अमुक हन्ना तौदबा फै हाइकि यूनिफाइड टेरिटोरी अमन लेरमेसी कलावैदना कयाम पाक चाउरी हाउ मेनी स्क्वायर हाउ मेनी किलोमीटर कयाम पाक चाउबनो किलोमीटर लिसिंग कुंथारा लिसिंग यांखैरा किलोमीटर लाख अमरा अकोइबदो ममिंग न करी कौरमी यूनिफाइड नागा टेरिटोरी अदुगी अदुगा लोइनना कोलुंग न कैपिटल न कराइदो ओइरमी अदि करी लो नामी मिसिंग न कया यामी अदगी लास्ट रूलर मनिंग तमलेपा ओइरगना डेमोक्रेसी चटपा ओइरगना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कनाना ओइगी निथौ फालमलेपा ओइरगना कनाना निथौ ओइगी चीफ आइना हाइबो ओइरगना कनाना चीफ ओइगी अपुनबा नागा यूनिफाइड टेरिटोरी सोको अमलेरमी हाइरिबसिगी मजे हाइबो ngambra नारो सिंगा खन्नाबा होबा मणिपुर प्रजा सिंगा खन्नाबा होबसे मसे खुदक लेपदबनी नत्रगदि मसे अफब ओइरकलोया मजे भारत सरकार ने तुमिने येंगन थोप चुमदे अदुगा मरु ओइना मणिपुर सरकार ना तुमिने सुफम थोपते ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्राइवर्स काउंसिल ना जिरी लंबी सेमजिनबगीदमक नुंग गाड़ी लोड चामगा यांखै हेना हयें पुशिनबा होदरिबसिदा मणिपुर सरकार की माइकैदगी एस्कॉर्ट पीरोइदबगी मवोंग उलक्पना मरम ओइरगा काउंसिल असिना नेशनल हाईवे 38 असि थिंजिनबगा लोइनाना हानगुम स्टीयरिंग पाइदबगी खोंजंग चंगसिनबा सेम सारे हाइना काउंसिल असिगी प्रेसिडेंट रंजित ना फोंदोरकली कईगुम्बा हयेंगे अखोइना लम्बिनि सेम चक्केना हाइबा मतमसिदा कईगुम्बा मणिपुर गवर्नमेंटना एस्कॉर्ट पीद्रबा अमदि अखोइ गाड़ी सिंगी नुंग पुरगा अखोइ चलंद्रबा अमदि अखोइ सेमजलुगे से चलंद्रबा अदु तागदि हयेंगी लैरिबा लोडेड ट्रक सिंगे गाड़ी चामगा यांखै हुंफु से मसिना साप चाना अखोइ नेशनल हाईवे 37 सिदा अखोइ पुलप अखोइ फैजलगा थमजलगा अखोइ हयेंदगी अदुम अयुंगा तादगी अखोइ अदुम हाइबा NH 37 ने अखोइ थिंजनगनेबा कईगुम्बा एस्कॉर्ट पीदबा तागदि अदुने एस्कॉर्ट पीयु अमदि पीबियु अखोइ लंबिन से सेम चक्के सरकार ने मसी सेमबिगदबनी बिआरओ की मवा अखोइ ताबा ngमोय डिसेंबर 15 गाइबा ngमोय होजिंग निंगोन चागोबगी अखोइ असुक चावबा फेस्टिवल सिगी ममांगसिदा अखोइ की गाड़ी चलनदना थंबाइसे अखोइ की ट्रांसपोर्टर मयाम गाड़ी वाला मयाम बो अखोइ बो उचित थवोइदबा अमदि थवोइ वावोइदबा होइना अखोइ लौगनी वांगोई केंद्र की हानगी MLA ओरंबा सलाम जोइना MLA ओरिंगे सेम खिबा सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगी मिंगदा बैंक तकी लोन लौरगा सिंगलक्रे सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगी मियोय सिंग SBI ना CBI ना कौखलक्तुना वहांग पाहुंबगी थबक चथरे हाइरे ओइनाम सोमबुंगदा पांथोकपा पाउगी मिफम अमदा राजक अली कौबा मियोय अमना जोइना MLA ओरिंगे लिसिंगनी मापनमति तरादा माकी लोइना बिना ट्रेजरर ओइबा इरमदम कौबा मियोय तराना साबा सेल्फ हेल्प ग्रुप अमा सेमखे बैंक अकाउंट हांगनबनी हाइदुना लुपा चमगा खोंगतखि अदुबो मतम खरा लेरगा अकाउंट हांगबा याद्रे हाइदुना MLA ना लुपा चमगा हापलगा मेंबर सिंगदा लुपा लिसिंग अम हंदोरखे अदुबो ngarang khangौदना सेल्फ हेल्प ग्रुप असिगी प्रेसिडेंट रेजिया अमदी माकी लोइनबी सनातोंबीदा बैंक तकी लुपा लिसिंग यांखै लौखरगा सिंगलते हाइदुना चे थारखे CBI दा मखोय चटलगा लोलगी सेंफम मखोय लौदे हाइना तमलुरे CBI गवारी सानबा मतम अदुगी सेल्फ हेल्प ग्रुप सेमबदा यावखिबा मियोय खरना मखोयना सिंहनगनी हाइबा वाफम सुफोंदोरखि असुना ओइदा पादबा तौदुना मुस्लिम नुपी सिंबु CBI ना कोखदनबा यानिंगदे अरानबा तौबा मियोय सिंगी मथक्ता मतिक चाबा थबक लोखपियो हाइखि सिगुन बखोयगी एम द बिले ताइ सले ग मुस्लिम माइनॉरिटी सिंगी
नुपीसिंगसिबु ओइबा मनुंगि होय पदादा सिस्टम लेगब नुपी अनांगसिंगसिबु याम हमतबा ताता कना लेते कना करी तौबिरकदगे हाइबगी याम नुंगाइजबा सुगुंबा नुपी ओबी इजत मांगदिबगी मोंग सब मानबा सुगुंबा तौबिरिबा नुसिंगसिना मतुं तमन तौबिदनाबा आइना मेरे थोंदो सिंदोक्सरी आइनासु मयाम अपिन तौबि अखो तगनाते हौदिं मथंग दं सिबियाना मथंग नुं सेरेनाना कौबनि हाय थासिगे कुनगनी थोइदगे कुनगहुंदोय फावबा क्वाथादा पांथोकदोरिबा क्वाथा फेस्टिवल थौरंग मरि लेनना रूट्स फॉर फ्रीडम हाइबा थीमदा मरिंग स्प्रिंगना स्पॉन्सर तौबा मेंबर सिंगे टी-शर्ट ISTP की जनरल सेक्रेटरी KH खोगेना लॉन्च तौक्रे थौरम मदुदा फेस्टिवल असिगी थौपुबा सिंग ISTP की मेंबर सिंग सु सरगयाखि इंडिया दा यूनिफॉर्म सिविल कोड ना हन्नब होनरिबा असिगी मायक्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना चंगसलिब खोंजंग असिदा सेक्युलर ओइबा सेक्शन खुदिमक मतेंग पांगबिनबा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एजुकेटिव मेंबर वहीदुर रहमान ना फोंदोखरे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ना मियामगी मोड फोंदोक हंदुना मिचंग खोमनब होनबा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ना बॉयकॉट तौरिबसी सगली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहनब तारबदी लेबाक असिगे अपुनबगी सक्तम मांगख्रगनी हाइके खोमबगी थबक मतेंग तौबा हाइना वरे लौरे मरम अदुना इरेसा कुरिमकना इसागी सही तौबिदना सरेत लो अमसुंग दिना सिकन बदा सरुक अमिना हाइना नसिगी सेसो मयामना मणिपुर लेरिबा सेक्युलर सेक्शन खुदिमकता अपील अमा तौजरी थादो स्टूडेंट्स एसोसिएशन जनरल हेडक्वार्टर ना चीफ मिनिस्टर का उनदुना कुकी लिटरेचर सोसाइटी मणिपुर ना क्लास 8 फावगे कुकी ट्राइबल डायलेक्ट रिकॉग्निशन तौननबा लानखत की बवाफम यारोय हाइना तक्सिनख्रे चीफ मिनिस्टर वाफम असि कैबिनेट ता पुखलगनी हाइबगी थाजब पिरखे मणिपुर गवर्नमेंट सोसाइटी असिगी वाफम रिजेक्ट तौगदबनी करिगुंबा डिमांड नसी थबक ओइना पांगथोरक्त्रबदी मधुदा थोरप खुदिमक गवर्नमेंट दायित्व पुगदबनी हाइरी हौजे पाउगी मरथन तेम ब्रेम तक लमिनसी सानिंगब्रा अदोमना इराई लाइन जुम सानिंगलबदी ngasimak contact tobiu contribute housing finance company limited यामुना पिरकपसिदा आइगी नुआइबा हाइतारे नुआइबा पांथोइबी ना इमोंदा पीबसे कनामतदगी फंगोय नैना खनजै पांथोइबी हाउसिंग दा चलगा अखोइगी खंगदबा मयामदो खंगनबा सतियु हाइनी मसी अवांगनोपोकी अहानबा TMT bars industry ni इंडस्ट्री असी 1993 की दिसंबर थादा लिंखचखिबनी साइजी TMT bars असी जर्मन टेक्नोलॉजी न साजबनी साइजी TMT bars असी अवांगनोपोकी इसिंग नुसितका यामना चानै अखोइना युम साजबदा TMT bars असी सिजनजै साइजी TMT bars तेंगत सागरप खुदिंगमक अखोइगी मरुप वोटर खुदिंगमक वोटर लिस्ट यावंसी लाखिबा जनवरी की तारीख अमदा मसागी चही तरानिपान अमदी मस्जिदगी हेंबा प्रजासिंग इलेक्टोरल रोल मिंग चंगी युम होंसिबा मी लेकिदबा नत्रगा ममिंग मसा सोबि यावरगसु कखतपा चुथोपो यागनी मरी लेनबा फॉर्म तमदी अकुप मरोल अदोगी BLO SCC अमदी SDO दगी लौदी काबिरगनु फॉर्म थाजिंबगी अरोगु मतम अक्टोबर की तारीख कुंदुमात Sangai Healthcare and Research Center for a Better Life, Uripo Bachaspati Lekai, Impal West. Thamjaribo Khudong Tabasingdi, MRI, CT scan, X-ray, electrocardiogram, ECG, pyrometry, treadmill test, ultrasound, laboratory, physiotherapy, amadi Holter monitor. Tagyal Industrial State Laiba MS Ranjoy Plastic Industry na chahi ahum mapung pharak pagaloy na water storage tank lakliba ningol chakaw bagidamag 5 to 10% discount pizare. Virgin raw material na saba, technical qualified person sing na saba, chap manaba mamalda makhal kayagi machuda phanghanba, chap chaba liter da sagaba, lili amasung thoibi water storage tank ngasi maglengsin biraktuna khudong chaba sing asi lawbiho. Pain relief oil में ख्वांग नाबा ओक सिक्पा तांग सिक्पा फू नाबा सिंह बदा सिनबा यारबा लिप्सा दुखने पुथुक सबा औजा ब्रेक मतुंगदा अमुका नतराम नोकचरी मखाताबा पाउदा
अंद्रो केंद्र की बीजेपी की मिरप ओइगदबा केएन सिंह की मखादा गाड़ी की रैली अमा केंद्र की मनुंग पांगथोखरे थौरम अदुदा थांगमैबन केंद्र की एमएलए के एस जयकिशन लिलोंग केंद्र दा बीजेपी की मिरप ओइगदबा एमडी अल्तासु सरुग्याकी एमएलए जयकिशन ना अंद्रो केंद्र से अशुकी मतिक सोथरे केंद्र से चौखट हनब होनबदा बीजेपी की मपांगल कनखत अनबा मथौ ताई हाइकी इम्फाल ईस्ट इम्फाल की जगह मक्तद सुगुम लेरंबा है मसी अंगक पथोंगी पृथ्वी की लंजाउ थोक्ट्रिंगाइदा मणिपुर की लंबी की फिवम कमायन लेगे है अगांग लाइक ताक तारगदी अंद्रो केंद्र पुराग ताक चप चागनी मदुन अदुगा कनागुंबा फिल्म नंबरसिंगना उफुल ख्वाइगे थोकपा लंबी अमा थीब दरकार लेरे हारगदी अइने फिल्म प्रोड्यूसरसिंगदा अंद्रो केंद्र चलगा लंबियो हाइबसे मसी मैंने थमजे युम्बू की अयाब याउदना नंबोल केंद्र की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा बीजेपी की पोस्टर नप्सिलंबा सिंह युम्बू सिंगना मुथतखरे हाइरे केंद्र से मनुंगदा लेबा नावरेम अवांग लेकाई मयाई लेकाई इशोक मनिंग लेकाई न चिंबा मफम सिंगी युमदा अयाब याउदना पोस्टर येक्सलंबदगी मुथतपनी हाइरे युम्बू अमना फोंदोरपदा करिसु खंगजदबा अहल सिंगदा पोस्टर थेप यारे हाइना सोय लौरगा थेपगी थबक सिंग असि चथरंबनी हिरमसिंग मतंगदा नुमित उखुमनी फाबुई मनुंगदा सेंदोरक्त्रबदे आइनगी ओइबा मतंग लौरगनी हाइरे बीजेपी मणिपुर प्रदेश अमोटपना थनबा अमदी अचान मिराई नाइबा पार्टी ने पार्टी से थादोक्तुना अतोपा पार्टी दा मिखल थेंगनरगनी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट ओइरंबे जी सैतबतीना फोंदोखरे वाफम असी वाहेंगबम लेकाइदा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा महाकना फोंदोखिबनी सैतबतीना मखाताना बीजेपी हाइरिबा पार्टी असी नरेंद्र मोदी की अफब लिंचिंग मखादा थाजबा अमका लोइनाना चंगलखिबनी अदुबो पार्टी सिगी मणिपुर प्रदेश मनुंगदा अमोटपा अमदी मिचंग संगन नाइबा थवोंग कया चथरपदगी पार्टी सि थादोकपनी पार्टी से मियामगी सेल हुरानबा मियोय कया तरामना ओक्तुना लोकशिलिबा असिना वाफम असि अचुंबनी हाइबा ताकचरबनी लागिबा असेंबली मिखलदा अतोपा पार्टी अमदा मिखल थेंगननबा महापु सौगतपा मियोयसिंगना तक्सलपदगी पार्टी असि थादोखिबनी हाइके की मरन मथुम हुराले हाइदना करप्शन तौरे हाइदना पामनदेना लाउरबा मियोय कयामुक अमबु लुग्रबा पार्टी सिदा पुसलगा अखोयगी थमजललकपा पार्टी सिगा यामना मिक्स तौसलकपा मयाम असिना मरम अम ओइरगा ngarang 19 October 2016 सिदगी अखोयगी सपोर्ट तौबिरिबा मियाम अदगी अखोयगी एक्टिव मेंबर सिंग इसामक यावना अखोय बीजेपी दगी रिजाइन तौरे हाइना अखोय से पिसिनजाग्रे बीजेपी साइकुल मंडल ने सिंधुना नोमगी अबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा साइकुल पब्लिक ग्राउंड हानगी बीजेपी की प्रेसिडेंट शांति कुमार शर्मा बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट एआर खान बीजेपी साइकुल मंडल की प्रेसिडेंट थोंगलान खोंगसाई एक्स एमएलए डॉक्यूमेंट खोंगसाई अमदे एक्स मिनिस्टर सी डोंगेलना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइखे थौरमदुदा साइकुल केंद्र की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी लाकपा मियोयसिंगना सरुग्याखि थौरंग मरी लेना एक्स एमएलए सी डॉक्यूमेंट खोंगसाई न फोंदोखिबदा साइकुल केंद्र कांग्रेस पार्टी असी मरु फंगना मुथत्तुना लंथोखरसी मथन चही के अंगनबदा पांगथोकदौरिबा इलेक्शन असिदा साइकुल केंद्र बीजेपी की मुहुत अमा थागतुना सोथदुना लैरिबा केंद्र असिगी फिबम हेन फगतनबा होनरसी मणिपुर बीजेपी की सरकार अमा सुंगसोय सोयदना लाकलगनी हाइकी ट्राइबल के आर्टिस्ट हुंफुगा मापन सरुक याबा टीम अमा अक्टोबर की तांग कुनगा मंगादगी कुनगा मापन फाउबा न्यू दिल्ली दा पांगथोकदबा नेशनल ट्राइबल कार्निवल लिसिंगनी तारगा तरुकता सरुक याननबगिदमा ngasi इम्फाल थादोक्रे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी विक्टर कैसिंगना लमथाखि मालेंगी मफम अतैदा पांगथोकनबबु मणिपुर दा सुंगसी वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे थौरम उरिपोक्ता पांगथोक्रे बीएलसीसी इम्फाल ना लाइफ योर्स बोन्स प्रोटेक्ट योर फ्यूचर हाइबा थीम दा थौरम असी पांगथोखिबनी लायंस क्लब ऑफ इम्फाल वैली ना सुनुमित असिगा मरी लेनना थंगाल कैथल की अकोइबदा मियामगी खोंगचत अमा चतखि थौरम असिदा खोंगचत अदु टी मंगी बाबुना फ्लैग ऑफ तौखि भारतनाट्यम डांस की मतंगदा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम अमंगसी जेएन मणिपुर डांस एकेडमी की मिनी ऑडिटोरियम दा पांगथोखरे संगीनाटक एकेडमी न्यू दिल्ली की मखादा जेएन डांस एकेडमी ने सिंधुना पांगथोखिबा प्रोग्राम अदुदा पद्मभूषण फंगख्रबा डांसर डॉक्टर सोनाल मानसिंगना जगोई मखल असिगी मतंगदा साथे कया उठखि एकेडमी के ऑफिशियल मदी महिरोई कयाना सरुक याकिबा थोरम अदुदा एकेडमी असिगी डायरेक्टर एल ओपेंद्रना
JN Dance Academy na Mairoi Singda Bharatnatyam gi matangda mamut tana khangnanaba program asi pangthokpani masina jagoi makhal asibu khangningba mioi kayada hena kanaba phanghalagani haiki Sabaloishindraba Ukhul District Hospital Government Sanganaba Thorang Tauriba Tangkhul Miyam na yaning dihaina hospital asigi mamangda protest tawkhre Chief Minister Laktuna Sangagani Hairiba Sikhudak Lepiu Hospital asi hojik awat apakaya marum leiri Mikal gi Court of Conduct Lakadore Haidna Vote Khomba Yanana Bamongda Sangagani Haibasi Miyam na boycott tawgani Hiram Sigamari Lainana Union Home Minister Dasu Tangkhul Nagalong na memorandum ama pislagani hairi Aduga severance ties leiduna Tangkhul Singna pamdaba mi mayam loinarkani haibasisu it is very unfortunate for him also masi yam phate aduna asigumba thabak asi di pangthok piba pumtham thammo haimna hayeng honorable home minister Rajnath Singh da through TC da ekoi memorandum bisilagani khabar du siyang biu memorandum du siyang biu haina masida thamjage. Thank you. PMGSY gi senthang makada sagang sugnu lambi semdabagi mayukta ngasi ayuktagi numidang wairam pung 3 phauba borayangbi thongkhong amasung borayangbi awang lekai da lambi thingkhre contractors singna thabak suba horamlaga lepkhibadagi miyamna lambi thingbagi khongjang tangsinkhibani adubu miyamgi chathok chasingi khudong chatba yenglaga khongjang asi handokpani karigumba numit 10 phaubi manungda lambi semba haudrabadi hena kanba khongjang tangsingani hairi Akoi matam घर की मतुंग दगे akoi karigumba contractor singna akoi ga violation productive tar ga de akoi makhata na balle sija thagi gani Coordinating Body on Scheduled Tribe Committee Kumbi Kendra Tangjeng Pombikok Nungu Chandol Popi Club Mera Paibina Sinduna Metei na Scheduled Tribe list Changadabani Haibagi Matangda Nomagi Oiba Khana Nainaba Mifam Ama Tangjeng Bazar Community Hall the Pangthokre Thoramatuda Yumnam Kulachandra Metei Oinam Kumar Huidrom Hera Chandra Susaryaki Committee ki convener Mutum Churamani Amasung Liberal College ki Associate Professor M. Brojena Resource Person Oina Wangangke Manipur University the Ming Chanbaki seat reservation ki matangda achum amadi muchuna chathariba pungkun gamari ki banna Moreda town akaiba pikre More town da Cookie Students Organization KS o More nasu ban sagatuna More town da leba sarkar ki office sing mahiloisang amadi dukan sing thong hanghan khide Banasina Churachandpur district su sauna akaiba pikhi Gari Singh Chena Khide Kaithilamasung Dukan Singh Thonglo Nakhi District Police na ban manung da pamdaba thodok thoktana bakan protection thorang lokhatki Cycle lambi da su set reservation ki matang da achuma ma de muchuna chathari ba pungkun ga mari ki ban na chauna akaiba pikre ban sagatpa singna lambi da thoktuna makhal amatagi gari chalhan khide Dukan Singh Thonglo Nakhi adubo pamdaba thodok thokpagi pawdi leitri Asunggi pung kunmari ki total ban asi Tamenglong district ki mahausa ki punsida su sauna akaiba pikre inter district amasung atai mafam da chenba gari sing chanakide kaithel dukan government ki office amadi school sing thonglo nakhi Jalerong students Manipur amasung Jalerong students Tamenglong district na su khongjang asibu saukatki total shutdown ki khongjang asi Shada Hills ki mafam sing da su chathake KSO, TSA, KYU, KYA yauna Shada Hills ki civil society ki organization singi miyoi singna National Highway ki mafam kaya amasung cycle Imphal, Saparmaina, cycle lambi da thorktuna thingki Highway se da gari sing amata chena khide Shada Hills ki mafam singda dukan sing thonglo nakhi government ki office sing su kana khide adumoinamak mai tampam sankhara de shutdown ki khongjang asidagi komthoki Cycle Hill Town the Pangthokadaba BJP ki thoram ama yawba lakpa sing Mairoi singna gangpichang da thatki pamdaba thodok thoktana ba security na mafam kya da Jackson thorang lokhatki Thasi ki tara tarukta ki Moirang Kumbi lambi koila thadabagi mayukta Kumbi apunba nupi lupna chatharkhiba ban numit mangani shukhibaga loinana ngasi kangsoibi mapa Kumbi Kaithal Wangu Naudakong amade ithai gi mafam kya da lambi thingbagi khongjang changsinki Kumbi Kaithal dagi Kangsoibi Mapal Fauba Miyamgi Oiba Khongchat amasu chatki Kumbi Kaithal da pangthokpa political conference amada Chief Minister na lambi asi Koilas Thanabagi changadaba senpham kaithoktuna leire
अथुबा मतमदा कोयलास थाबा हौगनी हाइना थाजब पिरमलगा लंबी नाकंदा कोयलास ड्रम खरा पैसलगा मियामदा नमथाक तौबा यारोय ngang kiba wafam thabak oina pangthok triba fawa khongjang handok loi hairi ona taino bada pakhum amata bibirakte adu akoina samsin jariba khongjang asisu karimata thawoi bidaba mawongda leiri athuba matamda koila thabira agadi aikoi khongjang asi handokani aduga makoina koila khara pairaga thamaga nung khara saithoaga aikoida tatpa tawrakanda Habak when on top tragedy, I could get Kunsangase, I could Suman Hantoga Havasi, I could get Ban Sabotari by my building in my Kaidagi, which is there. Thasi Taragamari the Bisnupur district oina Chatarakiba rural drinking water and sanitation awareness campaign ngasi Sunu Supai community hall the Lucian Cray. Swat Bharat Mission Makada Hill District Water and Sanitation Committee Bisnupur, PSC Bisnupur Division, Bisnupur District Swast Bharat Mission Coordinating Committee na Sinduna Chatarakiba campaign nasi Loishinbagi Thoramda Tinungai Jilla Parishad Member T.S. Surmabati Saiton GP ki Pradhan S. Shamungo Upa Pradhan T. Rajan PSE ki Additional Chief Engineer L. Swami Kumar Sanitation Committee ki Member Secretary L. Gokul Chandra Sarugyaki Delhi University da Hindi bu compulsory oihanna ballau ki bapirep ki mayokta awang nungpo ki mahiroi singna Delhi da khongjang sangsang kray khongjang asida krantikari yug sangathan amaso atop lol gi mahiroi ki asu sarugyaki Hindi bu compulsory oihanbana Hindi ngang da bapuruk singda atoba awaba mo helagani khongthang asi university ki administration da nat ki sapu yauksilakpa awang nungpo miyam gi mayoktani university ki thoksin semba matamda awang nungpo ki mahiroi singi aningba apamba mirai bire Lisingani Taragondoi dasu Delhi University na Hindi bu compulsory oihanna ba khonna kray adubo Nafis na akan ba khongjang sangsin badaki handok kibani University ke Vice Chancellor da khongthang asi khudak ta handok ta ba memorandum ama pishin kray karigumba khongthang asi handok ta badi mairoi singi khongjang hena kanna changsilagani haidi Separation of education! No! Separation of education! No! We want justice! We want justice! We want ngasi nungthil naga nalagi shulab complex maningda nan roken man bamioi ama siraga leiram lei chahi nipuga nithoi rong gileng oigada bamioi si phut manga ka inchi amarom gwangi mamai koida nei masapai waktang na bamatugi khongrau asang ba maseli city police na masang maming khanduk na baki damak rims ki mokta thamkhai hoji pawgi maraktana tembre amamok lominasi Irandam asigi ahanboina puthokjaba sangai plastic storage tank sizinnabi yansinaba potlam yaudriba LLDP ina sajaba sangai ne sizinnabi lakliba ningol jakauba kumheiga mari leina chada taretagina tara phawba discount phambigani phambigida sizing 200 300 500 750 1000 1500 amashun 2000 meter ni chahi taragi guarantee ga loina henaba makal kudingi apamba machusin phambigani khudong chada si phambigida London supermarket leba Nismart industry khakadani Changi labor solak padagi producing attaba akcham choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidaba amatta ngaraba upaidi Jolip syrup amasung Jolip capsule ru changina sinabyo Regional Sarasphere 2016 Imphal Lakliba October gi tang 19 tagi November gi tang 3 fawba Manipur gi Tidin Ground Tidin Road Imphal da pangthok seragani Manipur amasung Manipur gi mapandagi handloom product handicrafts cultural program musical night ethnic food store rural self help group product na puthokpa olam sing puthoktuna makhal mathel kaya ama miyam da khudol tamjari miyam na laktuna amuktang mahaw tang biho ai gi thamoina achit pathasaba thamjari Sri Mani Kumar Jewelers. Nunga samlai laka khanbina dikana roi engona loina thengna khrabani wakhal do wagana lao ai koi kudu phasarina rase miyam gi apamba design kudu soidana phallagani Sri Mani Kumar Jewelers.
Rabia Emporium Singjamai Chingamathat Handloom gi oiba iramdamda sajaba ningthi zeraba top traditional fige rani blouse silk sari amadi makhal kayagi mayek naiba ningthi na matamga chanaba design da lonba product sing su pangbigani ningol singi damakta amadi lupi singi leiting oibiyu ngasimak lengsing biratuna ningthi zeraba item sing asimit eng tabiyu amadi kudong chaba asi lobiyu Breaking matungda amuka nataram nukjari makhataba pauda International Committee of Red Cross amasung Indian Red Cross Society gi makhada asagi mangal haiba scheme amanga sidagi chatnaba hokre IRCS ki General Secretary Y Mohena MG Avenue da leba society gi office ta pangthokpa paugi mifam amada mahakna haikibada asagi mangal haina mingthonduna chathariba tare suba phase phauba Valley gi district mari da khudong chaba phangangani Pandamasi ki maru aina SHG singi beneficiary sing amasung lairaba pankai makhada lebe imung sing SHG gi khudong chaba piri grant in at oina lupali sing nifu installment basis ta phangan gadori hari tang kuntaruktik red cross laaga form si lauraga submit tawbiro aduga koi computer da data generate torga adagi oina khanjake kana umoptagi khangna chanabagi pressure adagi favoritism ta tawba yadana ba khoi amna purely merit basis ta uno bahona jagani Kanglai Park Academy of Visual and Narrative Arts na sinduna chatharki ba taruk suba academic session ngasi lining ta usanamahi sangnenda loishin khai thawongi sarka moina sanamahi mangang amasung irengbam lukhoi gi saktam da ikai khunaki Art and Culture ki Director K Susila Umanglai Kanbalu ki Pautak Purel Yangnam Ibom Jakhuma Namaru Bamir Sing Oina Saryaki Loinana Kangla Piba Puari Singdam Sangi Myo Singda Kudolpot Pituna ikai khunakutki Relief Center for the Welfare of Differently Able Person Manipur ki website Relief Center ORG ngasi Education Minister K.S. Ratan Kumar na Babuparada leba maki quarter da hangtokrai Relief Center ki makai dagi Minister da memorandum amasu pisinki Minister Ratan Kumar na phongthokibada Relief Center na kari tawriba ki haibadu yamna lai na khangba ngamlagani Differently Able oraba myoy singna pungning pithabagi matam oidre haina phongthoki Akoi khudungmak akoi physically ai isamang so awat palai akoi khudungmak awat palai mani masi watle aidana madura ina thona hangedabuna nate hena maru oirubdi ai inner strength nungi oiba sakti se masi yamna akoi masi kan batai Kongpal Chanam Lekai Masung Mutum Lekai ki Paunariba Thong Khetigao Kendri Hanagi MLA Thangjam Nanda Kishore na Semjin Krai Matam Sangna Thong asi Semjin Bidabadagi Miyam na Chatok Chasinda Kudong Chataba Kayap Mayok na Ribasi ki Yenglaga Semjin Bani Kendra si Mapi Mapa Laitabaka Chapmanare Haina Nanda Kishore na Phongtoki matam sang na koi ki leiba MLA sina yenghan biraktabadagi ate kai kaya yaudagi angang nupi tadana sokpa panba phau yaunare adu kanagumda sembidabadagi aina nungaitadana aina lekai ki thongta semjan sajalaga ngasi lekai da khusinajabani All Manipur Pensioner Union Bamon Lekai Youth Club Yaripok amasung CZI Care Foundation Sinduna Lem Namit Lain bagi camp ama Thawal District Manung Chanba Yaripok Bamon Lekai de Pangtokrai Purnamio Chanirom Lem na Lain ki PDS ke Polam Singh Miam the Pibada Singdame Kendra MLA na Rajniti Tawba Yani di Haitna Ward number Taragataruke Kerosene Agent Oirambi and Kabitana Pangtokrai Mahak masa khangalamba tawdana agenda ki kakthapiba ka loinana deposit ki self hawa hando pidre political party ki khenaba yenglaga chathariba thong asi miyam gi hak matani deposit tawkraba sentham athuba matamda hando piu haidi aduna tana ai percentage kumba pi da bagira MLA gi percentage pi da bagira kari gi no sinaina hangjaningi se asuk pajana kerosin jenjariba ai amadagi laaba isa isu semjariba ai gi puroi bangarang na handa laigi da bagi mai khu kok jingai sida kerosin sinang agent oiba to kholo haiba deposit handok pi ba amata tawdana kerosin agency batle taka aga maniram ko ba tolop jaba nu pa amada yelan ba ba se akut pa mafam dagi tawthoga atong mafam da thonjin banana aina lawjai Impal West Police na ngasi numidang Governor Road area da Paksan na thiba uma ki thawak chathakrai mafam aduda lairamba miyoi sing amamam ta oina verification tawki miyoi ahum masagi saktak che yarum dabadaki makata na chijina ba city police station da sinakre haidi
हवाईबम प्रेमचंदबू बीजेपी ओबीसी मोर्चा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट ओइन हापखै थौबाल पुलिस कमांडो मसुंग अनसुबा सम राइफल्स की अपुनबा कांगबू अमना निंगेल एरिया दा थीबहुम की थबक चथबदा KYKL के लांस कॉर्पोरल अमा फारे हारे पुलिस डिपार्टमेंट की पीआरओ की चेरोल अमना फागलब मियोसी की ममिंग खुमुचम सुरचंद्र चही कुंठाग मंगा अपोक लैखिद्रबा याय मचौ निंगेल मनिंग लेकाय दगिनी हारे हंदक मिखलदा कैराव केंद्र बीजेपी की मिरेप ओइननब सेम सारिबा तखेलंबम समानंदगी पोस्टर कैंपेन अरापति मयाय लेकाय दलेब माकी युमद पांगथोखरे कैंपेन की सरुकम ओइना पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमसु पांगथोखे थोरमदुदा केंद्र से मनुंगद खुंदामिनरिबा तोंगान तोंगान बफुरु कया की मियोसिंगसु सरबियाखि नागा विलेज अथॉरिटी की अहनब कॉन्फ्रेंस मपुंग फाना पांगथोकपद सरुक याकिबा विलेज चीफ चेयरमैन पुनमको यूनाइटेड नागा काउंसिल ना तविमल खंगबो लगले नागालैंड की चीफ मिनिस्टर TR जेलियांग माकी कैबिनेट कॉलीग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नागा होहो की वाइस प्रेसिडेंट सिंगसु लाक्तुना थौरमसी मपुंग फान बिबगिदमक अपेनब फोंगथोकले सीनियर सिटीजन नागा पॉलिटिकल लीडर चर्च की लीडर वुमेन्स विंग स्टूडेंट्स अमदी अतै लुपसिंगबु UNC ना थागतप फोंगथोकले हौजिक सानबगी पावमु पिजरी ngasi sanabagi pauda MA Veteran Football Club na mari suba Veteran Sports Meet ki winner oikhre Sadar Hills District Sports Veteran Association na sinduna ngamon Sadar Hills ta tharkiba meet asigi ngarang sanakiba final da KSC Veteran bo goal mari ahom da maikiba pidna winner oikhibani loisinbagi thoram da Minister Manga Waipai ADC Sadar Hills ki chairman Horpalan Hangsing Susargyaki winner oirba team amasung runners up ta sel yauna trophy khusnaki FCAB Veteran Club champion in the 4th Sadar Hills Arunachal Pradesh na yumbu oiduna chathariba Dr. T.R. Memorial Football Championship ta Manipur final changkhre Championship asigi ngasi sanakiba ahanba semi final da Manipur na yumbu oikiba Arunachal Pradesh ko panjil taret sinoda maikiba piduna final changkhibani Manipur ki goal singadu Pritam na ahom Nauton na ani Subhas amadi Imran Khan na amamam chankhi Sikkim amadi Assam ani na hayeng sanagadoriba anishuba semi final asidagi mai pakpa team aduga Manipur ga October 19 da final sanagani Sri Lanka da handak pangthokiba Asian Jitkundo Championship ta Wangkhem Kendra dagi gold medal lawkraba sanaroi mangangasi Kendra siki birep oigadoriba ke jadugi election committee amasung creative volunteer organization chang partner harau tem okre Championship aduda gold lawkraba singadudi Surjit Linthoi Priya Loitam Kavita Longjam amasung T Anjana Chanuni thanar sing opagi thormaduda ke jadusu saruyaki IMF Northeast Zone Sports Climbing Committee, Manipur Mountaineering and Trekking Association amasung Manipur Sport Climbing Association na sinba ahanba Northeast Sub-Junior Sport Climbing Competition amadi Traganipal Suba Northeast Journal Sport Climbing Competition hayengdagi Kangla Rock Wall Minuthong da pangthoklagani October 19 fawba chathagadaba competition asida Manipur yauna state nipana sarugyakani Madhya Pradesh ta mathang thagi tang kundagi kungamari fawba chathagadaba kungamanga suba National Boys and Girls Volleyball Championship ta saruk yarunabagidamag Manipur gi mini boys team semnanabagi trial kam coaching da saruk yakadaba sanaroi yankhai ga hundoi gi ming lauthokre Varanasi da mathang thagi tang manga dagi mapal fawba chathagadoriba East Zone Inter University Men's Basketball Tournament ta saruk yarugadaba Manipur University ki nupa gi team lauthokre Team masida sanaroi taraganithoi amadi reserve player amayauri Imphal West District Football Association na sinduna YWC ground malomda team taragumdoina group ani thokna khaidoktuna mamang thagitang kungatare YWC ground da chathariba taruk suba ke Karanjit Singh Memorial Second Division Football League ngasi sanakiba league round gi aroiba match da WSC ngairangbamna UPC oinam lekai bu goal manga sinoda maiki pikre WSC ngairangbam gi mai pakpagi goal singadu L Bikram na goal ani N Anand CH Ingota amadi S Umakantana goal amamam chankhi pangthokiba league
YWC Langtabal point Taragamanga Fangtuna Ahanba, WSC Ngarangbam point Nipan Fangtuna Anishuba, Pamyal Passoina point Nipan Fangtuna Omsubatakre. District Sports Association Bisnupur na Sinduna Bisnupur Mini Stadium da team Taragamatwina Group Ani Thokna Khaidok Tunanga Sidagi Anishuba A Iboton Memorial 3rd Division Football League Tournament Hokre. Ngasi ahobanumi ke sanakiba match ta WYC Yumnam Kuno amadi Eco Bisnupur goal amata chanadana draw chakre. Ground na sida chathariba taraga mathoi shuba M Balananda 2nd Division Football League sanakiba match ta Amofa team A Moirangna AYC Tinkai Kuno bo goal ahum sinodamai thoi pike. First Division ke sanakiba match tana Sai Shak Udlauna TYDA Bisnupur bu goal ama sinoda mai thoi pikre. All Manipur Football Association na Sinduna Pangthokadoriba Winners Cup ta Imphal East District Football gi mahut Sinduna sanagadoriba Rising Athletic Union gi sanaroi singna lit kadaba uniform sing Haingang Kendra gi mirep oigadoriba Nauribam Ratanna yenthokre. Manipur Table Tennis Association na Sinduna Jam College campus ta leba indoor stadium da chathariba Kunthagnipan Suba State amadi Inter District Table Tennis Championship ke ngasi pangthokiba sub junior girls team gi final da Imphal East team na Thoubal district team ebu set ahum ani da maithiba pike men's team gi sanakiba aroiba match ta AG Manipur na Thoubal district team ebu set ahum sino da maithiba pikre pangthokiba championship asigi cadet boys singles gi group A gi winner Imphal East ki RK Nirmal na oikre group B gi oina district asigi TS Ronaldo Group C की winner ओइना थौबाल district की Y योहेनबा Group D की winner ना Imphal East की KSH Rohit अमदे Group E की winner ना district असी की TS सिद्धार्थ ना ताकरे Imphal East District Football Association ना सिंधुना थंबाल न्यू Sports Complex पोइरो खुंजिल दा चथरिबा Ngangkham Boboy Memorial 2nd Division Football League Tournament के ngasi sanakibda FC अमदे BSU Panjul amamam chanaduna draw चक्रे अमरोमदा Association asina Sinduna Tathariba Nagpam Apabi Memorial 3rd Division Football League Tournament ki ngasigi matching da FUC na KHBYDC bu Panjul ahum sinoda thoikre AYD amadi KHFC Panjul amamam chanaraga draw chakre EUSC na KMSA bu Panjul ani amada thoikre Sri Lanka ki Colombo da thasi ki tang taragani pandagi kungo humdoi fauba chathiba South Asian Swimming Championship ta Indian team da saruk yariba Manipur ki swimmer ke Ramanandana chahi taraga mapal makha gi meter ama amadi ahungi springboard ta goal ani N Nelson na chahi taraga manga makha gi meter ama amadi ahungi springboard ta goal ani amadi L Ricky na chahi taraga manga makha gi meter chama gi breaststroke ta gold medal lokre hauji sanabagi makha ta ba pau boya ni thousand dagi muklobisi ngasi sanabagi makhata pa pauda State League Football Taramatu Shuba Manipur State League ki ngasi sanakiba match da mamang sahi ki champion M Khabam amadi Young Physic Union Lalambung mai pakre M Khabam na chathariban league